ninafurahi kukuona. Mubwira ati ndanezerewe kukubona. Akaribu tena ndani ya nyumba ya Baba. Kazi kandi mu ngoro ya Data. Yesu akasema naenda kuandalia makao. Yesu aravuga ngo ngiye kubategurira ahantu ili mahali mimi nitakuwa na nyinyi mwepo, kugira ngo aho nzoba ndi namwe abariko muzoba. Akasema tena kama aravuga ati yaba pasingekuwa makao nyumbani mwa Baba, atavyicaro bihari mu nzu kwa Data, ningeliwaambia, ariko babwiye. Lakini mimi ndo naenda kuiandaa hayo makao, ariko je nije ngiye kubategurira ahantu ili mahali ambapo mimi nitakuwa, kugira ngo aho nzoba ndi na nyinyi mkuwepo, namwe abariho muzoba. Akawaambia tena, arababwira kandi, niko na nyinyi mpaka mwisho, ngo ndi kumwe namwe gushika kwiherezo wa dunia hii. Gushika kwiherezo niko na nyinyi, ndi kumwe namwe, sitawaacha, niko pamoja nao, ngo sinzabasita, ndi kumwe namwe. Kwa hiyo tunafarajika kubw'ivyo turahurizwa au tunaofuraha cyangwa dufite umunezero, kwa sababu Bwana alisema yuko pamoja nasi. Kuko umwami yavuze ko ari kumwe natwe. Haijalishi ugumu wa dunia hii, ntacyo bitwaye ibikomeye by'inosi, lakini Bwana yuko pamoja nasi. Ariko Imana iri kumwe nawe. Msalimie tena aliyekuwa karibu yako, ramutsa kandi uri iruhande yawe, mwambie kwa Bwana yuko pamoja nawe. Mubwira ati Imana iri kumwe nawe. Mwambie yeye halali wala asinzie. We mubwira ati we ntaryamye kandi ntasinzira, yuko pamoja nawe kila siku, ari kumwe nawe buri munsi. Haleluya, amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe cyane. Inamisha kichwa chako chini, tuombe. Shira umutwe wawe hasi duseme. Kwa neema yako na nguvu zako, ubuntu bwawe n'inkomezi zawe zikateke mioyo ya watoto wako, uzungumuze pamoja nao, uvugane nao, uguse mioyo yao, ukore ku mitima yao, ukaitengeneze, uitungane, uwainue katika hali ya kiroho, ubatunze mu buryo bw'impwemu na katika hali ya mwili, ndetse no mu buryo bw'umubiri, wakujue wewe Mungu wa kweli, bamenye wowe Mana w'ukuri, na Yesu Kristo uliyemtuma. Yesu Kristo watumye. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Leo nitakuwa pole pole. N'umunsi za kugenda buke buke. Nitakuwa pole pole, za kugenda buke buke, na nitaomba unifuate kwa umakini, kandi ndasabye kunyumviriza gabi. Somo langu au somo letu la siku ya leo, ikigo cyacu cy'uno munsi linasema, kiravuga kiti, imani njia, ukwizera n'inzira. Imani njia ya kutukutanisha na Mungu. Ukwizera n'inzira kuduhuza n'Imana. Au imani ni njia ya kumpendeza Bwana. Cyangwa ukwizera n'inzira ihimbara Uhoraho. Imani ni njia ya kutukutanisha na Mungu, au imani ni njia ya kumpendeza Bwana. Ukwizera n'inzira iduhuza n'Imana, cyangwa ukwizera n'inzira iduhuza n'Uhoraho. Amen. Amen. Leo tutazungumuza kwa ajili ya imani. N'umunsi tugiye kuvugana ku bijanye no kwizera. Tutazungumuza kwa ajili ya imani, tugiye kuvugana ku bijanye no kwizera, kwa sababu kubera ndicho kinachotufanya sisi wa Kristo, ndicho kitugize twebwe nk'Abakristo. Jaribu kuweka vyuma sawa, nasikia filimbi nyingi. Haleluya. Amen. Nimesema imani, navuze ku kwizera ndicho kinachotukutanisha sisi na Kristo, ndicho kiduhuza twebwe na Kristo, au ndicho kinachotuunganisha na Mungu, cyangwa ndicho kiduhuza na n'Imana. Neno imani, ijambo kwizera, ina tafsiri fupi tu, ifite isobanuro ntonya gusa, ni kutarajia no kwitega mambo yasiyoonekana, ibitaboneka. Hiyo ndo neno imani. Ico nico gisobanuro cyo kwizera. Yaani
unatia matumaini, ushira ivyizigiro kwa kitu ambacho hakiko real, ikintu kitagaragara, lakini unakileta katika monde real, ukakizana mwisi garagara na unakivika mwili kandi ukacambika umubiri. Hiyo ndio imani. Uko niko kwizera. Mahali ambapo hakuna kitu, ahantu hatari ikintu, unaumba kitu dans le monde spirituel, ukaharema ikintu mwisi mpemu, ili kije kuonekana dans le monde real, kugira ngo kize kugana mwisi igaragara. Hiyo ni imani. Uko no kwizera. Haleluya, amen. Kwa hiyo hii imani, kubw'ivyo kuno kwizera, kwanza inakataa mtu yoyote ambaye ana mashaka. Icyambere yanga umuntu afite ugukekeranya. Kitu cha pili, imani, icyakabiri ukwizera, inakataa mtu yoyote ambaye ana uoga. kuranga umuntu wese afite ubwoba. Cha tatu, imani, icyagatatu, inakataa mtu wote asiyekuwa na misimamo. Ukwizera kuranga umuntu wese atafite uruhagararo. Amen, amen. Hivi vitu imani haivipendi. Ibi bintu kwizera ni kubikunda, kwa sababu imani, kubera kukwizera ni kutarajia, no kwitega. Kutarajia, kwitega mambo yasiyoonekana, ibitaboneka, lakini unatarajia kuyaona, ariko witeze kubibona, na unaanza kuyaona kwa dakika hiyo, ugatangira kubibona kwa munota uliotarajia kuyaona, witeze kubona, unaanza kuyafika mwili, ugatangira kuvyambika umubiri kwa kitu ambacho hakijaonekana, kwa kintu kitarigera kibona, lakini kitakuja kuonekana baada ya wewe, ariko kizakuza kuboneka nyuma yawe, imani yako kukijenga ndani, umaze kuba kukwizera muri wewe. Amen, amen. Kwa hiyo usipojua kujijengea ndani, utamenye kwiyubakira ndani, huwezi jua kujijengea nje. Ntushobora kumenya kwiyubakira hanze. Kuna mtu ananielewa? Kwa hiyo fua wala imani cha ukwizera ni kitu ambacho kinamuomba Mkristo, ni kitu gisaba Mkristo ajue kujenga dans le monde spirituel, amenye kubaka mu isi mpemu, parce que kila kitu ambacho unaona hapa dans le monde réel, kwa ikintu cyose ubona mu isi garagara, ujue kwanza kimeanza kuwa concis, umenye ko cyatangiye kuboneka, kimeanza kuwa kimejengwa, umenye ko cyatangiye kubakwa dans le monde spirituel, isi impemu. Kwa hiyo dans le monde spirituel, isi impemu, mtu akiwa mjenzi mbaya, umuntu abaye umubatsi mubi, kwa hiyo dans le monde réel, isi garagara, hawezi akaona matokeo, ntashobora kubona ibigaragara, parce que mtu wa ndani, kuko umuntu w'indani ndiye anayefanya kazi kubwa, niwe akora igikorwa gikomeye kuliko mtu wa nje, kurusha umuntu wo hanze. Kwa hiyo nguvu za ndani, inkomezi z'indani zinazoshawishi, nizo zituma nguvu za nje, imbaraga zo hanze, kuonekana kuwa na nguvu, ziboneka ko zifite inkomezi. Haleluya, amen. Kwa hiyo mtu wa ndani, ubwivyo umuntu w'indani akiwa mzaifu, abari umunyantege nke, mtu wa nje hawezi kuwa na nguvu. Umuntu wo hanze ntashobora kugira inkomezi. C'est pourquoi unapokutana na watu ambao wamejijua zaidi, uhuye n'abantu bimenye birenze katika hali ya kiimani, uburyo bwo kwizera, wanaanza kuangalia, wanasema batangira kuraba bavuga ati, huyu mtu iko kwenye namba kubwa, huyu muntu ari ku nimero iri hejuru, wala huyu mtu cyangwa uyu muntu iko très fort, arakomeye cyane. Amen. Hawasemi juu ya force ya muscle, ntibavuga ku bw'imbaraga z'umubiri, hawasemi juu ya force ya mwili huyu, ntibavuga ku bw'imbaraga z'umubiri yawe, wanasema juu ya force dans le monde spirituel, bavuga ku bw'imbaraga ziwa afite mwisi mpemu. Dans le monde spirituel, kuko mwisi mpemu, mtu anapokuwa na nguvu, iyo umuntu afite imbaraga, anakuwa na nguvu dans le monde réel, abafite n'imbaraga mwisi igaragara. Kwa wale ambao wako fort dans le monde spirituel, kubera kibaje bafite imbaraga mwisi mpemu, wanaiongoza monde réel, bayoboye isi igaragara. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Sasa imani, leo kwizera, hapa ninaongelea jambo imani, sijaenda katika imani ya giza wala ya nuru. Aha ndi kuvuga ku bijyanye no kwizera, sindaje ku bijyanye no kwizera. Hizi imani zote mbili, uko kwizera kubiri, ni zinaamini kwa kitu ambacho zizeye ikintu hakipo, kidahari, lakini ujijengea imani, ariko vyiyubakira ukwizera, na huwa kinavaa mwili kandi bikambara umubiri. C'est pourquoi wale ambao kubera kibajya, unajua kwamba ni wachawi
wanaosumbuana hapa uzikora abarozi bama bagorana hano hawamjui shetani kwa jina, batazi satani kwizina, hawamjui shetani kwa uso, batazi satani mwishusho. Hapana, oyaye wanamjua shetani bazi satani kwa vile ambavyo vimekuja kwao, kwa bijya byaje kuri bo, kwa vile ambao wanaona, kwa bijya babonesha amaso, nguvu ambazo shetani anatumia, kumbaraga satani akoresha wanaziamini bakazize, na hapo zinamrepresente shetani, aho rero zikagaragaza satani. Haleluya, amen. Mtu yoyote ambaye atakwambia ni mfumu hapa kwa Jabe, umuntu wese sasa kuyekora muganga wo eti kwamba anamjua shetani, warazi satani, anasema uongo, ari kubesha. Mtu mmoja aseni kamchape, umuntu yitwa mukamchape, eti anamjua shetani, wazi satani, atakuwa amekudanganya. uyu azaba kubesha. Maana watu hawa wadogo wadogo, uko abantu nk'aba bato bato wanaitwa ma-agent, bitwa agent. Hakuna hata mtu mmoja, nta muntu n'umwe ana uwezo wa kumfikia huyu shetani, afite ubushobozi bwo gushikira uno satani. Lakini shetani pia na yeye, ariko satani nawe ubwiwe anatumia ma-agenti wake, akoresha izo ntumwa ze dans le monde des esprits, mwisi y'impwemu, ili kuja kushawishi kugira ngo baze gutuma wale ambao wako dans le monde réel, bajya bari mwisi igaragara, kutumikisha wengine ambao wanaparaître dans le monde réel, gukoresha abandi bari gukora parce mwisi igaragara. shetani ni esprit na yeye, kuko satani nawe ni impwemu. haleluya, amen, ni roho nyingine, impwemu nyingi. kwa hiyo huwa inavaa mwili kwa mtu fulani, hivyo yambara umubiri ku muntu ili kanaka, kufanya vitendo kwa mtu fulani, gukora ibikorwa kanaka ku muntu kanaka. haleluya, amen. na hawa wanajengea kwa hiyo imani, naba bubakira kuko kwizera kwamba kwa shetani kuna vitu, yuko kwa satani hari kwa bintu, shetani ukienda utabarikiwa, kwa satani n'ugenda uzahezaniwa. wanaviona jinsi na sisi tunavyoviona, babibona nk'uko natwe tubibona, sisi ambaye tunayokuwa ndani ya ulimwengu wa nuru, twebwe twama turi mwisi y'umucyo. tunajua kwamba kwa Yesu ndiyo kuna yote, urazi yuko kuri Yesu hari byose, kwa Yesu ndiye njia ya kweli, kwa Yesu niyo hari inzira y'ukuri. hii imani yetu uko kwizera kwacu inasimama kwa sababu tumeamini hapo, kuhagaze kuko twizeye aho ngaho. kuamini pasipo kuona, kwizera tutarinza kubonesha ndio amaso, jambo imani, nico kintu cyo kwizera, kuwa shona jambo ambalo kwizera ikintu hauyalipalpe, utarakoraho, kwa sababu ukilipalpe, kuko nugikoraho, ili tena si imani, uko kandi si ukwizera, ili inaitwa jambo la imani, ikitwa igikorwa cyo au kwizera, matokeo sasa ya imani, cyangwa ibyaserutse mu kwizera. Kuna mtu ananielewa? Ulikana nao, Hebu tumchapie Yesu. tusomera amashimwe ya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Nimesema leo nitakuwa pole pole, navuze ko umusiza kugenda gahoro, na nitafundisha kandi za kwigisha kwenye viwango vya juu sana, ku rugezo rwo hejuru cyane. maana watu wengi kuko abantu benshi wanajipiga kwenye kifua kwamba mimi nina imani, kubita kugikiriza bavuga ngo au baramutukize, ninaamini. ngo cyane ngo ndize. Kuna nyimbo waimbaji wanazoea kuimba, n'indirimbo abaririmbyi bakunze eti kwamba kuririmba, naamini, ngo ndizeye, naamini. ngo ndizeye. Huyu mtu ameimba, uyu muntu yararirimbye, anaamini arizeye kwa kitu fulani, ku kintu kanaka. imani ukwizera yake, ukwizera kwe imemfanya kuamini. kwamutumye yizeye. Imani ni nini? ukwizera ni Imani ni kuwa na uhakika, ukwizera, kuwa na uhakika nukugira ukuri na jambo n'ikintu bayana hama na yasiyoonekana, bijya bitaraboneka, yale yasiyoonekana, bijya bitaraboneka, bayana na yale yasiyoonekana, bijya bitaraboneka, yale yasiyoonekana bijya bitaboneka, ndio analeta sura ya imani. nibyo bizana ishusho yo kwizera. Nimerudia kule kumwanzo, nasubiye hariya mu itangiriro, nikasema kama Mungu mtu hajajua kujijengea imani, umuntu ataramenya kwiyubakira ukwizera monde spirituel, isi y'impwemu, hawezi akajenga imani hashobora kuba ku kwizera dans le monde réel. isi igaragara. Hata wale ambao wako dans le monde de ténèbres, n'abandi bari mu isi y'umwiza, wenyewe bo wanafunzwa namna bigishwa uburyo ya kuamini monde de ténèbres, bwo kwizera mu isi igaragara, kwamba ina nguvu yuko ifite imbaraga kuliko monde de lumière. kurusha isi y'umucyo. Haleluya, amen, haleluya, amen. Kwa hiyo hapa kubw'ibyo hano jambo la imani, ikintu cyo kama kwizera, unataka kushikilia imani katika uthabiti wake, niba ushaka gufata ukwizera mu inabidi jambo la kwanza sababu ikintu cya mbere ujifunze wigishe kujenga vitu, kubaka ibintu ndani ya ulimwengu wa roho, mu isi y'impwemu. Haleluya, amen. C'est pourquoi tunaomba kubera iki dusenga,
Kwa nini tunaomba? Kubera iki dusenga? Kama tunaanza kuomba juu Mungu akupe nyumba, nimba utangira gusenga kugira ngo Imana iguhe inzu, hatua ya kwanza, intambuko ya mbere, usiendi kuomba bila maandalizi ya moyo. Ntujye gusenga atakwitegura ku mutima ufite. Hapana. Imani yako itaonekana iko haba. Ukwizera kwawe kuzoboneka nk'uko ari gukira. Lakini imani ya kweli, ariko kwizera kukuri, huwa ina trace, yanicaho, inajijenga kwanza ndani. Ikiyubaka kwanza ubwina. Ndio maana mtu ambaye anaokuwa anawaza gari, nico gituma umuntu yama yimvira imodoka, anaanza kuona, atangira kuyibona kwamba gari yake ina muziki mkubwa, yuko imodoka ifite muziki munini, ina ekran pembeni, ifite ekran haruhande, iko ni ya rouge, inatukura, iko na maessuie glace za jaune, ifite maessuie glace ya jaune. Haleluya. Huwa anajiona kikaa, yama yibona yicaye. Hapa hili jambo, iki ni kintu iko na construire, ariko ushiraho dans le monde spirituel. Na ndio jinsi hata akipata hiyo gari, nico gituma naho yabona iyo modoka, anataka kuifanya vile vile kama shaka kuigira jinsi alivyoiona kwenye isi y'impemo. Haleluya. Amen. Kwa hiyo mtu kishindwa kujijenga ndani monde spiritual, kubw'ibyo rero umuntu nananirwa kwibaka mu isi y'impemo, huwezi kuwa na imani ambayo iko sabiti, ntushobora kugira ukwizera guhagaze. Haleluya. Amen. Yesu ndo akasema kwamba, Yesu aravuga ati, mtu akiwa na imani kama jembe ya haradali, ngo umuntu nagira ukwizera nk'akabuto ka Sinari, ataiambia mlima huyu wasabwira uyu musozi na ukajitupa ngo nushibuke ugwe mu kiyaga. Kwa nini Yesu amesema hivyo? Kubera ko Yesu yavuze ati, kwa sababu imani zetu, kuko ukwizera kwacu haziangalii katika kutokea udogo, ni kureba muri bike kwenda katika vikubwa, kuja muri binini. Lakini imani zetu, ariko ukwizera kwacu zinajengwa kuanzia kwenye vikubwa, kubakwa bigwere muri binini kwenda kwenye vidogo, kuja kuri bitonya. Tumjapie Yesu. Lakini Yesu anasema, ariko Yesu aravuga, inabidi kwanza mtu awe kwenye imani ya kidogo. Bisaba ko umuntu agira ukwizera guto, lakini hii imani ya kidogo, ariko kukwizera guto iwe imani ambayo ni sabiti, kuko kwizera gushitse. Yesu anaonesha kwamba, Yesu arerekana ko hii chembe ya haradali, aka kabuto ka Sinapi, ni kambegu kadogo kuliko mbegu ya lengalenga, na kabuto gato na kabuto ka kirengalenga. Lakini hii mbegu, ndio mbegu kubwa, niyo mbuto nini ambayo inaozaa mti unaoitwa baoba. Yaani vya igiti chitwa baoba. Haleluya. Amen. Mti mkubwa, igiti kinini kuliko miti yote duniani, kurusha ibindi biti byose kw'isi, unazaliwa na haka kambegu kadogo. Kivyakwa na kabuto. Yesu alitafuta kufundisha, Yesu yarondeye kwigisha kwamba imani yako, yuko kwizera kwawe, ukijengea katika mambo makubwa, nuyubakira kuri binini, utakuwa umeharibu, uzoba ari uyono. Kwa sababu msingi wa imani, itangiriro ryo kwizera, unaanza katika mambo madogo, utangirana n'ibintu bito, ili kukuzwa katika mambo, kugira ngo ikuzwe n'ibintu bikomeye. Ndio maana Jumapili nimefundisha, nico gituma wa Mungu shize nikasema mtu mkarimu na mstarabu, umuntu ashitse uanza katika mambo ya chini, yamatangirana n'ibintu bito. Haleluya. Amen. Ndio maana maandiko yanasema, nico gituma ivyanditswe bivuga, anainua kutoka mavumbi, niwe kuri umuntu mukumukungu, ili kuketisha na wafalme, kugira ngo amwicaze n'abahambara. Kwa hiyo katika procedure ya Mungu, kubw'ivyo mu buryo bw'Imana, au dans le monde spirituel, isi y'impemo, toujours taka kuanzia chini. Isi yose wabe wemera guhera hasi, kwa sababu msingi hakuna siku utakuta umeanzia juu, kuko itangiriro ntabwo uzosanga ryahereye hejuru, msingi unaanzia chini, itangiriro ryama rihera hasi. Yesu akasema yeye ni jiwe kula pembeni. Yesu aravuga ati ngo niwe mbuye yurifata inkingi, tena ni mwamba imara, kandi niwe mwamba imara. Mwamba ni nini kwa Kirundi? Niwe rutare. Wala ndiye mwamba imara, niwe rutare. Haleluya. Amen. Kwa hiyo Yesu ametambua hivyo, kuko Yesu yatahuye ivyo, akatambua kwamba, aratahura ati msingi, itangiriro ukiwa umeharibiwa, nimba ryarononga, hakuna kufikia kwenye mwamba, ntushobora gushikira urwo Kwa rutare. hiyo ili mtu afike kwenye mwamba, kugira ngo unashikire urutare, kuna msingi unaompa nani eshel, hari urufatiro rumuha ingazi ya kupandia kwenye mwamba, yo kurira ko kugira ngo ashikire urutare. Kwa hiyo monde spirituel,
ni hivyo. Unataka kupanda kiroho, unashaka kuduga misimwe jifunze kwanza kuweza vitu vidogo vidogo. Wiyigishe kwanza kumenya gushobora ibintu vidogo ibintu bito. Jifunze kwanza hata kufunga siku moja. Wiyigishe no kwisonzesha ku munsi mmoja tu, umunsi umwe gusa, lakini yenye kukamilika. Ariko umunsi ushitse. Unajua kuna mtu anaweza akafunga siku moja. Urazi ko hari unashobora kwisonzesha kufunga siku 10, nianzie kwenye siku 10. Cyangwa kisonzesha imisi 10. Lakini katika mahesabu za Mungu akakuta amefunga siku 2. Ariko mu biharuro by'Uhoraho agasanga yisonzesheje kwa sababu ya nini? Kubera iki? Katika mfungo wake mu kwisonzesha kwe hakuwa serious, ntabwo yarahagaze neza. Haleluya, amen. Kwa hiyo Mungu anataka kubwira Imana irashaka, hata kama itakuwa ni siku moja, nubwo yaba ari umunsi umwe gusa, ni kama miaka 1000 mbele za Mungu, ni nkaho ari imyaka 1000 imbere y'Uhoraho. Lakini siku moja, ariko uno munsi umwe uitumie kwa faida, uyikoresha kubw'inyungu, bila bigaspie, utayigeze uyigaspia. Uwe makini, ukabe cyane kwa kile ambacho unaenda kufanya, kwa kija ugiye gukora. Kwa hiyo tendo la imani, iki gikorwa cyo kwizera, ili liweze kuzaa, kugira ngo gishore kwama, inatokana na jinsi bivana n'umuntu anavyosimama katika imani uko ahagaze mu kwizera kwe. Kwa hiyo mtu akiwa na mashaka, ivyo umuntu nagira ukukekeranya, Mungu hana furaha na yeye. Imana ntiyigere muhimba. Mtu akiwa na uoga, umuntu afite ubwoba, Mungu hana furaha na yeye. umuntu ntashobora guhimba Imana. Mtu akiwa na sita, umuntu afite ukukekeranya, Mungu hana furaha na huyo mtu. uwo ntiyigera ngira ugihimba na Imana. Mungu anapenda kubw'ibyo Imana irakunze mtu ambaye yuko na determination, umuntu yama afite ugushika. Wakati mwingine tunaanza vitu, ikindi gihe turatangira ibintu na tumevianza vizuri kabisa, bitangiye neza cyane. Katika msingi wetu wa kupanga vitu, mu matangiriro yacu gutangirana n'ibintu, tumevipanga na imani ya viwango vya juu, kwa bipanze n'intango zo hejuru. Lakini nafikia wakati ariko akagera ahantu ambapo imani yetu, ukwizera kwacu, inaanza tena kushawishi vile ambavyo tumejenga, utanguye gutuma bijya twubatse wenyewe ubwacu, kwamba hata kama tumefanya hivi, mimi sioni. C'est comme ça dans le monde spirituel. Wakati ulivijenga na determination. Wakati wote unaingiza mashaka, kama vile mtu kutoa tafari moja moja katika jengo kwa gharama kubwa, kukiguzi kinini. Haleluya, amen. Ndio maana nakuta mtu ameanza biashara, hicho kitu musanga umuntu yatangije urudandaza, ametembeza siku 2 tu, yatendeje iminsi 2 gusa, yeye ndo anaanza, wewe hakitangura mwenyewe, hakuna mtu anamwambia, wewe nani umubwiye, anaanza, aratangiye. Na hivi gisi watu abakui, abantu uko bataza misioni mwanga hapo, Jose mbona umucanga, anatoa tafari la kwanza, akuye itofari rya kesho anakuja, ejo araje, bwana, hivi vitu tena vimelala, hivi bintu kandi vyongeye kurara wapi? Oya, anatoa tafari ya pili, akuye itafari ligira, kesho anakuja, ejo kandi akaza. Mimi niko na idea tu kwamba Ojena nikisaidie yuko hivi vitu ifo tuviuzishe, hivi bintu ifo kwenda bigurisha, anatoa tafari, akuye hija gatatu. Ndivyo imani yetu tunavyokuwa tunaibomoa, niko ukwizera kwacu twama tugubomora. Na nimesema mimi ni mwalimu, naravuze ko jendo mwigisha, nitakufundisha mambo ambayo hutoyakuta popote. Ngiye nzakwigisha ibintu utazasanga hano. Hii hali, ubu buryo ni hali ya kujibomoa wenyewe, ni uburyo bwo kwibomora ubwawe. Lakini mtu mwenye imani, ariko umuntu ufite ukwizera, usimamia imani yake, yamahagarikira ukwizera kwe. Kabla tujaingia kwenye somo, tutarinjira mu kigwa, kuna andiko limoja mwanangu amesema hapa jana, mwanangu Victorine, hari cyanditse mwana wacu Victorine yakoze cyo hangaha hashize, Wakorinto wa pili, Abikorino ba kabiri, Wakorinto wa pili 12:8 hadi 9. Abikorino ba kabiri 8 gushika ku 10. Haraka sana nisomee hiyo kwa haraka. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Simama tuheshimu neno alafu tukafundishe. Tunasoma Wakorinto wa pili 12:8 hadi 9. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Baba kuitikia amen. Amen. Itika amen kwa nguvu. Amen. Nimesema chaque chose dans le monde spirituel, naanza kwa kitu chote mwisi muhimu, inahesabu, ifitiki haruru. Kwa hiyo negligence zetu
Ukivyo ugusuzugura kwacu zinazobomoa imani yetu. Nivyo bibomora ukwizera kwacu. Haleluya. Amen. Wakati msomaji anasema tunasoma kwa jina la Yesu. Igihe umusomyi avuze ngo turasoma mu izina rya Yesu. Hapa ni kwa ajili ya Yesu. Turi hano kwa bwa Yesu Kristo. Kwa hiyo tusipoitikia amen, kubw'ivyo tutitabiriye amen, yani hatukubaliani na uwepo wa Yesu hapa. Ntitwemeranya no kubaho kwa Yesu hapa. Hebu rudiliani. Subiramo. Tunasoma katika waraka wa Paulo kwa Wakorintho wa pili. Ndio. Sura yake ya 12 mstari wa 8 hadi 9 tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Kwa ajili ya kitu hicho. Kwa ajili ya kitu hicho. Nalimsihi Bwana mara 3 kwamba kinitoke. Nikaanza kumsihi Mungu mara 3 katika maombi yangu ili kitu hicho kiweze kunitoka. Naye akaniambia, Mungu akaja akamwambia huyo ambaye anayekuwa anamsihi, ambaye ni Paulo mtumishi wake, akasemaje? Neema yangu ya kutosha. Mungu akamwambia Paulo kwamba hicho kitu ambacho ni mwiba unahitaji nikutolee, mimi sitakitoa, lakini neema yangu mimi inakutosha. Maana uwezo wangu hutimilika katika udhaifu. Sikiliza, Mungu hapa, Mungu iko na répondre Paulo. Imani ni kwishura Paulo. Maana uweza wangu mimi kuko ubushobozi bwanje hutimilika katika udhaifu. Bugaragarira mu ntege nke. Kwa hiyo madhaifu yetu, ubw'ivyo intege nke zacu, ndiyo yanayotufanya sisi kuzirika katika nguvu za Mungu. Niyo atuma twe tugaragara mu nkomezi z'Imana. Kwa hiyo kama mtu huja comprendre procedure ya faiblesse kuwa fort, mu gihe utaratahura ibihe uri gucamo, mu mbaraga uri gucamo, natire ya faiblesse ya udhaifu kuwa nguvu, intege nke zawe ko ari imbaraga zo. Amen. Amen. Huwezi ukamwelewa Mungu katika imani yake. Ushobora gutahura Imana mu kwizera kwawe. Maana Mungu kuko Imana hatumiki na wenye nguvu, ikorana n'abanyengomezi. Soma Biblia yako vizuri. Soma Biblia yawe utakuta watu wote ambao Mungu ameanza nao, uzosanga abantu bose banatangiranye nabo walikuwa wadhaifu, bana abanyantege nke. Lakini nini ambacho kilisimamisha watu hawa? Ni giki cyatumye aba bantu bahagurutswa? Jambo la imani, ikintu cyo kwizera. Paulo anaanza tena kurudisha majibu kwa Mungu. Akasema basi Mungu, basi Mana, nimeelewa, nitajisifia udhaifu wangu, nzishimira intege nke zanje. Kae chini msomaji hapa. Wangu nzishimira intege nke zanje. Endelea. Kwa furaha nyingi, kwa furaha nyingi, kumunezero mwinshi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Kugira ubushobozi bwa Kristo ube kuri jye. Nimesema leo nitakuwa pole pole. Navuze ko musiza kugenda bukeruke. Ko intege nke zawe ndizo nguvu zako, ndizo mbaraga zawe. Na nimesema mwanadamu kama mwanadamu, navuze umwana w'umuntu, kitu cha kwanza kabla hujajifunza nguvu zako, icyambere utanigisha imbaraga zawe, jifunze udhaifu wako. Iyigishe ku ntege nke zawe. Maana huyu udhaifu, ko izino ntege nke ndio utaleta nguvu zako, nizo zizozana izo mbaraga zawe. Lakini ukijiona una nguvu, ariko niwibona kufite inkomezi, usipojua udhaifu wako, utazi intege nke zawe, huyu udhaifu, izi ntege nke zawe, utazivuta hizi nguvu zote na kuonekana kwamba hapakuwa kitu. Zizobomora zino nkomezi zawe ziboneke ko atakintu na kimwe cyari. Mfano, akarorero, mtu anajipride kwamba umuntu akishima yuko mimi ni mwimbaji, ojendo muririmbyi. Si vile zuko ni wakati ambapo mtu anaelekea katika mkono wa nguvu, ni igihe umuntu bari kuja kugaragara mu nkomezi ze, alafu ahama wanakuita sasa, baraguhamagaye, hebu anatuimbie ngo turirimbire. Utakaposhindwa kuimba, none ni kuririmba, huyu udhaifu, izi ntege nke utakuridikilize, uzokugaragaza, utakuvunja nguvu, uzokuvuna imbaraga zawe kuliko udhaifu ambao ulikuwa nao mbele, kurusha intege nke wari ufite awawe, ukijijua kwamba uimbi au imenya ko utaririmba. Kuna mtu ananielewa? Arukara nawe. Ninarudilia. Ndasubira. Nataka unielewe. Ndashaka nawe. Na nitaenda pole pole. Kandi ndashaka kugenda bukeruke. Ninarudilia. Ndasubiramo. Nguvu zako, imbaraga zawe, wakati wote umezijua, igihe cyose wazimenye, utazilinda kwa sababu uzozizigama kubera utaepuka madhaifu yako, uzokwirinda intege nke zawe yasiharibu nguvu zako. izo none izo mbaraga zawe.
Haleluya. Amen. Ni kusema hivi, nukuvuga gutya imani yako ukwizera kwawe inapanda viwango vya juu, kuduga ku ngeso zo hejuru wakati wote igihe cyose umejijua mimi nina viwango gani, wimenye ko ufise uruhe rugezo katika ulimwengu wa roho, mwisi y'impemu. kwa sababu ndani ya ulimwengu wa roho kubera ko mwisi y'impemu kuna viwango, hari urugezo. Kuna mtu anaweza akafunga siku ya 40, hari umuntu ashobora kwisozesha iminsi 40, na kuna mtu akaweza kufunga hata siku moja. hari n'undi muntu adashobora kwisozesha n'umunsi n'umwe, na wote ni watu kandi bose n'abantu. Lakini huyu dale monde spiritual ariko uno mwisi y'impemu iko na avance, arafise iyarikana. kwa hiyo ukitaka kujilinganisha na huyu, ariko rero niyo ushaka kwigereranya n'uyu muntu, utakuta umetoa pofu kwenye kitu, uzosanga wavuye mu rufuko, na mwenzako yuko ngangare, kandi mugenza wa ikomeye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mimi wakati wote huwa tunafanya mfungo na mama, igihe cyose twaba twisozesha na mama, tunapofunga mfungo na mke wangu, iyo yisozesheje ari kumwe n'umufasha we, mara nyingi yeye huwa anakuwa na nguvu nyingi, ko kenshi we yamafisi inkomezi nyinshi. Haleluya. Amen. Kwa sababu adherence yake katika mafungo, uko kwihuta kwe mu kwisozesha ni kubwa kuliko mimi, kuri hejuru kurusha we. lakini katika mafundisho, ariko mu nyigisho mimi nina adherence kuliko yeye. jefise ukwihuta kurusha we. C'est comme ça dans le monde spirituel. niko biri mwisi y'impemu. Kwa hiyo wakati nataka kwenda kwenye mfungo, igihe cyose nshaka kuja ni kwisozesha, lazima nijiambatanishe na yeye, ni ngombwa ko nimatanya nawe, kwa sababu yeye dale monde spirituel ya kifungo, kuko we mu mwisi mwe mu buryo bwo kwisozesha yuko na avance kuliko mimi. arihuta cyane kurusha je. Kupitia yeye, biciye kuri we, mlango wangu ni rahisi kuweza kuingia, umuryango wanje niroroshe kugira ngo kwa ndawashiremo, sababu yeye iko na motivation kuko wewe arafise motivation ambao mimi siwezi kuwa nao, jewe nashoboye kugira. lakini ninapokuwa naye katika safari, ariko iyo ndi kumwe nawe mu rugendo, unihimiza na mimi kuweza kuvuka mlango, antera intege kugira ngo naje nshobore kuja kwa kukosa, sababu nimejifunza kwa mtu aliyeweza. kuko niyigishije ku muntu yashoboye. Maandiko yanasema kandi biravuga biti siku zote tujifunze kwa walioweza, igihe cyose twigishe ku babishoboye, tusijifunze kwa walioshindwa. twigishe ku bananiwe. Ukijifunza kwa walioshindwa, niwigisha ku bananiwe, hakuna siku moja utaweza, nta munsi n'umwe uzabishobora. lakini jifunze kwa walioweza. ariko wigishe ku Wakati wote Mungu amekuletea watu mbele zako, igihe cyose Imana ikuzaniye abantu imbere yawe, huyu mtu ana viwango gani, menya uyu muntu afise uruhe rugezo, na vitanisaidia nini, kandi bigiye kumfasha iki. sio kukomplaini tu, so gutahura gusa, wala tu kutomboka cyane kugushwana gusa, wala kuvunja nguvu cyane kumena kuri imbaraga ambazo zingekuwa msaada kwako, zari kuba ubufasha kuri wowe. Watu wengi tumeharibu nguvu zetu, abantu benshi twaronora inkomezi zacu ambazo Mungu ametuletea, Imana yatuzaniye, ili ziwe msaada kwetu, kugira ngo zibe ubufasha kuri twe, kwa sababu ya kuwa orgueilleux, kuko kuba umuntu w'agasuzuguro, tunakataa kujisumetre, twanakwibatanya, kwa sababu kubera tunajiona kwamba tunaweza, ibona ko dushoboye, licha ndani yetu kwamba muri kandi muri twebwe tunajua kwamba hatuna, tuzi ko ataco dufise. Hiyo ni tatizo ndani ya Mungu. Ico ni kibazo isi impemu. Haleluya. Amen. Ndani ya ulimwengu wa roho, isi impemu, kujifunza kwa wengine, twiyigishe kumenya kwiga ku kwa bana, sababu monde ambao tumo ndani, kuko isi turimo, monde spirituel, isi impemu ni monde ambao inaokuwa ina affect, ni isi yandukira, inaambukiza, ni isi yandukira, ni dunia ya maambukizi, ni isi yandukira. Kwa hiyo ninapojiambatanisha na mtu mwenye mafuta, iyo ni imatanije n'umuntu w'umunyamavuta, mtu mwenye mafuta huachilia mafuta kwa ajili yako, umuntu w'umunyamavuta yamarekura amavuta ku bwanjye. Ninapojiambatanisha na mwalimu, iyo ni imatanije n'umwigisha, mwalimu anaachilia walimu kwa ajili yako, umwigisha arekura ubwigisha ku bwanjye. Ninapojiambatanisha na uimbaji, iyo ni imatanije n'umuririmbyi, roho ya uimbaji, impemu y'umuririmbyi inafanya makao kwangu, igira icyicaro kuri nje, kwa sababu nimenyenyekea chini ya roho ya uimbaji, kubera ko naciye bugufi munsi y'impemu y'umuririmbyi. Hakuna kuinuliwa kiroho, nta kuduzwa mu isi impemu, bila mtu kujua nguvu zake na umuntu udhaifu wake. atamenye imbaraga ze n'inyegegezi. Hakuna mtu asiwadanganye watu wa Mungu. nta muntu nta wari wo kubahenda. Mambo ya kiroho ivy'impemu hayana rushwa, nta rushwa bibamwo. Oya je, mambo ya kiroho yana kitu kimoja, ibintu by'impemu bifite ikintu kimwe gusa. Ujui, ntubizi, unajua, urabizi, ujui chuzwa na wengine,
bimenyeshwa n'abandi. Unajua juu za wengine. Urabizi bimenyesha abandi. C'est comme ça dans le monde. Niko biri mwisi y'impembe. Lakini ukijiinua, ariko nimwituza, wakati hujafikia vile viwango, ugiye utarashikira urwo rugezo, utavurugana mbele. Oya uzogorana hii mbele. Nimesema somo langu linasema, navuza ku kicigwa cyaje kivuga kiti imani njia ya kumpendeza Mungu. Ukwizera ni inzira ituma inzira ihimba Uhoraho. Na ndio maana nimefundisha, nico gituma nigishije mtu kuzijua kwanza nguvu zake za imani. Umuntu kwanza kumenya inkomezi ze zo kukwizera. Anaamini nini? Yizeye iki? Hebu soma hivi, soma. Nimesema uandike. Navuze ngo wandike. Hili ni somo la muhimu sana. Iki ni cigwa ngirakamaro cyane. Mezali 8:17. Imigani 8:17. Mezali 8:17. Imigani 8:17. Haraka sana. 8:17 Methali inasemaje? Na wapenda wale walipendana. Maandiko, Mungu anaanza kwenye kitabu hiki cha Mezali. Imani itangivuga kuri iki gitabo cy'imigani. Mungu anasema, hapa ni Mungu mwenyewe. Aha ni Imana ubwayo kuvuga kwamba yuko ninawapenda wanipendao. Ngunda abankunda. Na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Kandi abandondera ubudahumeka. Kitu cha kwanza, jambo la imani, ikintu cha mbere mu kwizera, ujifunze kumpenda Mungu. Wigishe gukunda Imana, kwa sababu yeye yuko we ndiye anayezidisha imani yako, ni arenze ukwizera kwawe na kuijenga no kukubaka. Kwa hiyo ukishindwa kujua kumpenda Mungu, ukiga nunanirwa gukunda Imana, tena kumpenda Mungu kandi gukunda Imana kwa wakati unaofaa, mu gihe gikwiriye na kwa wakati usiofaa, no mu gihe kidakwiriye. Maana kuna watu wanampenda Mungu uko hari abakunda Imana kwa wakati ambao wanapitia mambo mazuri, mu gihe bari guca mu bihe byiza. Kwa mtu anajipiga kwenye kifua, niyo umuntu yikubita mu gikiriza na kusema kwamba mimi ninampenda Mungu, ukavuga ngo jewe ngo ndakunda Imana. Lakini Mungu anasema hivi, ariko Imana iravuze ninawapenda wanipendao. Nkunda abankunda. Kwa hiyo mpende Mungu ukiga kunda Imana katika hatua zote, mu ntambuko zose. Ndio maana nimesoma kitabu cha kwanza, nico gituma nasomye igitabo cha mbere juu ya habari za Paulo. Kuga makuru ya Paulo. Paulo alikuwa ni mtumishi mzuri. Paulo yari umukozi mwiza cyane, alikubali yemeye kumtumikia Mungu, gukorera Imana. Lakini huyu Paulo, ariko no Paulo amekuwa na kitu ambacho kinamsumbua. yari afite ikintu kimugoye. Mungu akataka kumuonesha Paulo, Imana ishaka kwereka Paulo kwamba si kwamba unasumbuliwa, ako soko ugo ufite bikugoye ndio ukosa imani na mapenzi na mimi, ubura kwizera no guhimbagwa naje. Hapana, ojaje wakati unaofaa, mu gihe gikwiriye na wakati usiofaa, no mu gihe kidakwiriye, tumtafute Bwana, urondere Imana. Mungu alitaka, Imana yashaka Paulo amtafute hata kama iko kwenye changamoto. Arondere Imana nubwo ari guca mu bibazo. Mchapie Yesu makofi. Ukomera amaso mu Yesu Kristo. Paulo anasimama na kuanza kusema, ahagaze atangira avuga ati, eti nilimsihi Bwana ngo ningize Uhoraho mara 3 w'inshuro 3. Ni kama vile ni nkaho alikamata hatua, yafashe intambuko 3 fois, inshuro 3, iko namlilia Mungu, ariko borogera Imana eti kwamba Baba, yuko Data, niondolee mwiba huyu. kuriraho rinohwa. Unajua mimi ni mtumishi wako, uzikoze n'umukozi wawe, unajua mimi ninakutumikia, uzikoze ndagukorera, unajua kwamba mimi ninakufanyizia kazi, uzi yuko je ndagukorera tena igikorwa, unajua mimi sina unafiki, kandi urasije ko atabujaja ngira. Lakini kwa nini unaniachia hivi? kubera iki ndekera rinohwa? Mungu akaja akamwambia, Imana irasira mu kwamba neema yangu, ubuntu bwanje ya kutosha buraguhagije. Paulo akarudia Paulo anasubiramo akasema kwamba ati, ninakubali sasa, ndemeye rero ni kusimama nuko guhaguruka na kujiproud, no kwishima, kujisifu kwishima juu ya udhaifu wangu. intege nke zanje. Ni mara ngapi unajisifu? Ni kangahe wishimira Juu ya faiblesse zako. kubw'intege nke zawe? Mbona kila siku unajibeba mkote ya force, ko igihe cyose witwara mu mamezi na wakati hauna nazo? kandi mu gihe utazifise. Tumchapie Yesu. Dukomera amashimwe Yesu. Sema Bwana unisaidie. Vuga ngo Mana ngufashe. Sema Bwana unisaidie. Vuga ngo Mana ngufashe. Haleluya. Amen. Wakati wote unajifanya kwamba una nguvu, igihe cyose wigira ko ufite inkomezi, unaelewa madhaifu, ese uratahuri intege nke zawe? kwa sababu
ngo zino ntege nke ndio yanakufanya ujenge nguvu zako katika uwezo mkubwa. Izi ntege nke zawe nizo zituma wubaka inkomezi zawe mu buryo buri ku rwezo rwo hejuru. Uende uangalie watu wote wenye nguvu, genda uraba abantu bose bafite inkomezi ni wapole, baraciye bugufi tena wenye maneno madogo sana, bafite amagambo make cyane, kwa sababu neno lake ni amri. Kuko ijambo ryiwe ni bwirizwa, ni tegeko. Amen. Amen. Sio pendekezo, si gisabo. Watu wenye nguvu, abantu bafite imbaraga, unaweza kuwa unamtombokea, ushobora kuri mushwanira, yeye kwa anacheka tu, wari gutwenga gusa, nuko rero nuko biri sawa, umbabarire basi. Oya, habitawezekana. Oya, mbona bishoboka? Nitakuonesha, ndakwereka pole pole tu, kimuke gusa, kwa sababu anajijua, kubera ko ari yize. Lakini huyu ambaye ana nguvu, ariko iyo tambara nafite, utaka kujionesha, ashaka kwiyereka. Ndio maana wale ambao wanataka kujionesha sana, nicho bituma bajya bamama bashaka kwiyereka. Kila siku utakutana na mtu ambaye anajiproud, anajionesha sana. Igihe cyose uzosanga hari umuntu yishima yiyerekana cyane. Usijiulizaje maswali mawili, wibaze ibintu bibiri. Nusu wibaze ibibazo bibiri. Usijiulize mambo mawili. Ujue tu kwamba huyu mtu, umenye ko uyu muntu nguvu zake ni ndogo, nta mbaraga afite imbaraga. Kwa sababu wenye nguvu, kuko abanyembaraga hawajionesha, ntibiyereka. Hakuna. Wale ambao ni matajiri, baja arabatunzi, uangalia hata namna yao ya kuwa, bafite uburyo bameze, hautokuta iko na jisifu kwamba jemfisa mahera. Ntuzosanga yishima akisema kwamba mimi nina pesa. Amen. Haleluya. Amen. Yuko nazo. Arayafite. Na wakati mwingine ukimwambia nipe hata mifra, nikiri gerasho kugira ngo igihungu, atakwambia na mafaranga bwana mama. Atamwambia sina pesa. Hii masiku franga zinakoseka. Siku hizi pesa zimekosa. Lakini ni bilionea. Ariko ni bilionea. Wende sasa waangalie Petit Joueur mmoja. Yenderagara kaga Petit. Alipata 1 milioni yake. Yaronse milioni. Kitu cha kwanza utajua kwamba hana kitu. Kitu cha mbele zome yapata cha pesa. Utakuta amepiga Air Force moja kwanza. Usanga yakubise Air Force moja hapa. Alafu na marche na changer. Manini ntambuka chini. Alikuwa anatembea hivi, yaratambuka gutyo, anakuwa hivi. Agacatambuka agenda vima. Akisimama, ahagaze, anapiga kwanza mkono mumufuko. Agachashira ukuboko mumufuko. Atoa matineti, agachakura amarori, anapanguza, agahanagura. Huyu anaiga asili ya wabosi. Huyu aliko yiga kamere ya babosi, lakini sio bosi. Aliko ntabwo ari umubosi. Haleluya. Amen. Alafu mkute kidogo amepita Yagamkama, musanze yacenga kuri Yagamkama. Ndio unakuwa unasikia voilà c'est ça. Ndio sana bwa voilà c'est ça. C'est comme ça. Niko biri. Tutaonana PM. Tunabona na kumugoroba pia. Haleluya. Amen. Yaani kidogo anachanganya Kiingereza na Kifaransa. Gato kataka sanga kava ni Kiingereza na Kifaransa. Anajifanya msomi. Akigira umuntu yize. Mwenyewe anajua mimi sijasoma. Mwenyewe narabizi ukipati. Lakini anajifanya. Bali kwigira. Usijiulizaje maswali mawili. Ukibaze ibintu bibiri. Huyu hamna chochote. Huyu ntachapise. Huyu hamna. Huyu ntachapise. Maana hata msomi ukimkuta, uwize uzomusanga. Anajifanya kama vile ajui hata kuandika. Yigira nk'atazi no kwandika. Wakati mwingine anauliza, ikindi giharabaza, hapa wanasomaga aje hapa? Aha ngaha basoma gute? Haleluya. Amen. Un homme intelligent, umuntu yize ni mwenye anapenda kucomprendre. Ni umuntu akunze gutahura, kupenda kuelewa, gukunda gutahura kuliko kujifanya nikaelewa yote. Bakwigira yuko azi byose. Unaiweka aeroporo ya kunania ya Burundi, urasija poro yo mu Burundi. Beti hivyo ndo vitu vyangu. Beti hivyo ndo vitu vyangu. Pale ndani kuna kwa kiti kimoja yuko rosi. Hazi ndani haba ukase guca abandi ndio inashindaka pale. Ndio je muze kubona. Bale wetu ndio waulize bale. Baje bose gendo baba. Bale wa kumigration. Bale kuri baba kola kuri migration. Kuko vie wangu wa karibu sana. Haruko papa wanje wa hafi hali. Njoo rafiki yangu. Niwe mpenzi wangu. Haleluya. Amen. Unaona pako polisi umoja pale. Haruko polisi umoja haja. Ule wa migration. Unajua kuri migration. Rafiki yangu rafiki yake ya vie yangu. Ni mpenzi wa papa wanje. Metroite yake kabisa. Ni wewe mtu wanje wa. Mimi nikikupeleka pale. Jenda mutwaye haja. Directement unafiti. Si husu bushize. Huyu hamna lolote. Oyo wana chapisi. Mchapie Yesu na kwa maana Maandiko yanasema imani bila matendo. Ijane twabira Mungu kwizera kutagira ibikorwa. Imani hiyo imekufa. Uko kwizera kuba gupfuye. Kwa hiyo imani ubwizo kwizera haionekani kwa maneno. Ikugaragarira mu magambo. Imani ukwizera inaonekana kwa vitendo. Kugaragarira mu bikorwa. Mtu mwenye imani, umuntu ufite ukwizera,
arindira ko ibikorwa bye byamara umubiri. Funga kinywa chake, yugara akanwa ke, vitendo huongea pa nafasi yake. Ibikorwa bikavuga mu ruhande rwe. Vitendo ibikorwa vinaongea pa nafasi yake, bikavuga mu ruhande rwe. Utojiuliza mara pili mara tatu. Kwibaza inshuro zibiri cyangwa zitatu. Mfano tuna agence inaitwa kama ya wapi ile ni Volvo ile inaenda Rwanda inaenda Volcano. Ikijambo dufite agence ya mu Rwanda yitwa Volcano. Yani lembo inango lembo yani ile titi arija zina ile jina tu rija zina itakupatia kumjua liko kumenya huyu mtu kwamba si masikini, huyu muntu yupata umukene. Hakuna kujiuliza maswali na kwibaza ibibazo. Ukikuta gari 7-8 zinapita kwenye barabara, sasa imodoka 8 zica mu barabara, hata kama umjui mwenye Volcano, nubwo utazonye ne Volcano, utasema mwenye hizi gari ni nani? uzovuganye hizi modoka ninde? Ni tajiri na umutunzi. Imani njia ya kumpendeza Mungu. Ukwizera ni nzira ihimbara Uhoraho. Haleluya. Amen. Waebrania 11:6. Abaheburayo 11:6. Inua imani yako. Duza ukwizera kwawe katika viwango vingine. Murundi rugezo. Unataka kumpendeza Mungu? Urashaka guhimbara Imana? Hakikisha umelinda imani yako katika viwango vya juu. Emeza neza wazigamye kwizera kwawe mu rugezo rwo hejuru. Kwa sababu imani, kubera ko kwizera imuonesha mtu kwamba amekomaa. Yerekana ko umuntu yakuze, namna ya jinsi anavyojipeleka kwenye mambo. Yerekana umuntu yakuze mu buryo we yitwaramo imani. Ukwizera. Wale ambao wamekomaa katika imani, bajya bakuze mu kwizera, hata wakipitia changamoto, nubwo baca mu bibazo, huwezi kujua, ntushobora kubimenya. Kwa sababu imani yake, kuko kwizera kwe umsimamisha kila siku kwamba kumuhagurutsa buri gihe cyose katika upande wa nguvu, mu ruhande rw'imbaraga. Mtu mwenye imani haba, umuntu afise kwizera kushitse, utangaza udhaifu wake, yamamaza integeneze. Haleluya. Amen. Kumbe katika huyu udhaifu, kumbe mwizi negene ndipo panapozama nguvu zako, niho hahishije imbaraga zako. Hakikisha umelinda imani. Emeza neza wazigamye kwizera kwawe, maana hilo ndilo linalokufanya wewe. Kuko ico nico kikugize wowe. Umeamini nani? Wizeye nde? Kama umemwamini Kristo, nimba wizeye Kristo, Kristo anasema nini kwa ajili yako? Kristo avuga iki kubwawe? Teremuka. Waebrania 11:6 inasema hivi. Ndio. Paulo anawaandikia Waebrania. Paulo alikuandikia Waebrania, anaanza kuambia kwamba atangiye kubabwira yuko nataka niwajuze jambo limoja, ngomba mbashaka mbabwire ikintu kimwe. Mtu yoyote asiyekuwa na imani, umuntu wese adafite ukwizera, haviwezekani ntibikunda kuweza kumpendeza Mungu, mushobora guhimbara Imana, kwa sababu Mungu anasirika katika imani, agaragarira mu kwizera, na Mungu kandi Imana anasimama nyuma ya imani, iri nyuma yo kwizera. Haleluya. Amen. Ninajiexplain au ninajiexplique. Ni kwisigura. Maandiko anasema cyanditswe biravuga biti iko nyuma neno lake, bari nyuma y'ijambo rye, ili apate kufanya nini? kugira ngo ashobore kugira iki? Kulitimiza. Kwa hiyo nyuma ya neno, nyuma y'ijambo, ndani ya neno hili, ndani y'ijambo unaomba jambo la imani. Hasabwa ngo kugira ngo kwizera, ili neno livae mwili, kugira ngo ijambo ryambara umubiri, unaomba imani itumike. Bisabwa ko kwizera gukora. Kwa hiyo Mungu, kugira Imana unataka kumuona, ushaka kuyibona, linda imani, siga mu kwizera kwawe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo Mungu akikuta, Imana nisanga kwamba umeanza kujijenga katika imani, batangwe kuyubaka mu kwizera, alafu umeingiza mashaka ndani ya imani hiyo, hama muko kwizera washizemo gukekeranya, wewe hauko pamoja na Mungu, wewe uri kumwe n'Imana. Hii nakufundisha ni kweli, najua hii hawatakwambia. Ibi ndakwigishije n'ukuri ndazi ntawaza, lakini nakupatia shema ariko ndakubwisha ukuri ya kuconstruire kitu dans le monde spirituel, kuko tauri kintu mu by'isi. Usikubali jambo lolote, niwemere ikintu cyacho cyose ivunje imani yako ya kweli, gikure ukwizera kwawe kukuri, kwa sababu hii imani, kuko ukwizera hujengwa kama vile tofali juu ya tofali nyingine, kubatswe kw'itafari ngirindi tafari. Ndio maana imani, nico gituma kwizera inakoma, kurakura. Kwa nini inakoma? Kubera iki gukura? Inakoma kwa sababu kurakura kubera kutokana na vile ambavyo mtu anavyojijenga katika imani, bivanye nuko kugira umuntu yiyubaka mu hivyo imani yake
inavyoleta mwanga mbele. Ni ukwizera kuzana umuco imbere. Haleluya. Amen. Kwa hiyo mtu kiwa, unaona watu wengi saa hizi kanisani, urabona ko abantu benshi mu mwishengero wana miaka mingi, bafite imyaka myinshi, lakini wana imani haba, ariko bafise ukwizera guke, imani ndogo, ukwizera guke, kwa sababu hawakujenga juu ya Mungu. nako ntibubake ukwizera kwabo. Imani zao zimejengwa juu ya watu, ukwizera kwabo kubake ku bantu. Imani zao zimejengwa juu ya marafiki, ukwizera kwabo kubake ku bagenzi. Imani zao zimejengwa juu ya majamaa ambao wako ukwizera kwabo nao, kubake ku miryango bafite. lakini mtu mwenye imani, ariko umuntu afite ukwizera, angalia familia inayomzunguka, araba umuryango mukikuje. Hapana, mtu mwenye imani, umuntu afite ukwizera, anaangalia ni Mungu gani yuko naye, araba ni Imana ki afite. Maana hawa wandugu wanaweza wakakuacha, bashoboye kugusiga, lakini kama una imani, ariko niba ufite ukwizera, utakuwa safe.